Saudara, dukungan AS untuk Israel tak membuat Iran berhenti menembakkan rudal balasan ke sejumlah kota di wilayah Israel. Garda Revolusi Iran kembali merilis serangan rudal W-14 yang menyasar wilayah Israel. Rudal-rudal yang ditembakkan pada Kamis kemarin ini menurut media Iran menyasar fasilitas militer Israel dan target intelijen lainnya. Iran tak menyebut soal lokasi peluncuran rudalnya. Serangan yang merupakan bagian dari operasi True Promise 3 ini merupakan bagian dari balasan rentetan serangan Israel. Iran kembali melancarkan serangan terbarunya yang mengincar wilayah Israel Selatan pada Jumat 20 Juni 2025. Serangan ini dilaporkan memicu kebakaran terhadap 6 gedung apartemen dan mobil di sekitar lokasi. 6 orang dilaporkan terluka. Militer Israel melaporkan pihaknya sempat mendeteksi adanya rudal yang diluncurkan dari Iran. Serangan rudal Iran itu juga sempat memicu sirine peringatan di wilayah Israel Selatan. Soroka Medical Center, rumah sakit utama di kota Beersheba dekat Tel Aviv, mengalami kerusakan parah akibat hantaman rudal Iran pada Kamis 19 Juni 2025. Akibat serangan ini tercatat 47 orang mengalami luka dan sejumlah pasien telah dipindahkan ke tempat yang aman. Setelah serangan ini, fasilitas medis ditutup untuk semua pasien, kecuali kasus yang mengancam jiwa. Perdana Menteri Israel Netanyahu marah dan mengecam serangan Iran yang menargetkan rumah sakit. Netanyahu juga berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dukung perang Iran. אסטרטגי קיומי על המדינה שלנו ולכל אחד מאיתנו יש את התפקיד הקטן. אתם תעשו את הדברים הגדולים, אנחנו ניתן לכם את הגיבוי. זה הכוח שלנו, כולנו ביחד. Is fighting to remove the nuclear and missile threat aimed at our annihilation. We're targeting military sites. We're targeting nuclear sites. We're targeting missile sites. They're targeting a hospital. In this hospital, there are patients who are immobile. They can't even move. Right next to it is a children's ward, a baby's ward, infants. They target it. They can give this nonsense that they're targeting military sites. What military sites? I know all the military sites in Israel. There isn't a military site here for miles and miles around. They're